Haji Asep. Kalau ke keluarga besar bari diangkut ku suka kali gara-garanya Haji Asep Junedi Karawang ayah sepurang sadayana gara-garanya Bapak Taufik anu bagus mangga hayang diserang geranya Bos Iwan Bel Jakarta anu bagus ayah neng tenang situ pinu bawang jeruk ketua Keran Kendang Ras Karawang mana? bebandu serang bebandu pengganti salira cuan awit teh pengajul buah lantaran itu Aiwan ya neng dia Aiwan ya. seorang bening Atur nuhun Aiwan pula gening hatur nuhun oh mohon pampepen hatur nuhun hatur nuhun hatur nuhun diri abdi ulah wakak mudun neng gerak-gerak Bapak Taufik anu bager diantos Pak Taufik gerak-geranya Bos Iwan Bel Jakarta beres gerak-geranya Bapak Pepa di Jawa Barat Abah Haji Darsa pula gerak-geranya Banteng Muda Indonesia Kabupaten Karawang Saya Karmila neng. seorang bening luar pegang peripas lepas sate
aya kula. Kamayang kapayun kamayang. Bapak Pepa di Jawa Barat. Ampun, Kang Kastaria Sultan. Kang kumis beracun, mana kumis beracun? Ampun, aujang lanang. Bapak Haji Asep Junaidi Karawang. Ari Pangresana Bapak Guru Taslim Ayah Mangrodo. Ayah. Bapak Haji Wayang Karmila. Duka di mana? Di mana? Di mana? Pak RT Tamrin Punggal Salam Ayah. Hadir. Rupinang jeung ngaraos Pak Haji Asep Junaidi. Tapi entah dirasa Neng Yulia kamelang tedai angka Abah Haji Rusak Bojong Barat mukun
Nahatre sok sanajan cek dede gejos dipapalerkeun nyatongan kang embung. Saking langit kenal. Ya ampun.